ვიდეო, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, გადაღებულია 1991 წელს ჰელსინკში. პრეზიდენტის ვიადგამსახურდია საუბრობს თუ რომელი საერთაშორისო ლიდერები იყვნენ ჩართული სახელმწიფოს გაატრიალების პროცესში. პრეზიდენტი კონკრეტულად ასახელებს სამ ადამიანს: მიხეილ გორბაჩოვს, ჯორჯ ბუშს და ჯეიმს ბეიკერს. Aamulla Swift-Kamsahurdia saateltiin varovaisen kohteliaasti tapaamaan toimittajia. Noin vuosi sitten Kamsahurdia saatettiin ulos omasta maastaan pikavauhdilla. Käynnissä oli väkivaltainen vallanvaihdos Georgiassa. Kamsahurdia on syytetty ihmisoikeusloukkauksista, mutta entinen presidentti itse sanoo Dian oma versio. There were no political opponents. There were concrete criminals which have made violence, attacks on police departments, taking arms from police, shooting on government buildings. For such violent deeds, I arrested 4 men, no more, for taking television by violence. If somebody will take now Finnish television with automats in Finland, what will your government do, please? What will your government do? I think you will arrest such person, yes? So I arrested people only for violent deeds. Kamsahurdia näkee syrjäyttämisessä taustalla laajemman salaliiton. Hänen mielestään kommunistit pyrkivät uudelleen valtaan demokratiatermin taakse piiloutuneena. Muun muassa vanhojen kommunistien voitto Liettuassa on Kamsahurdian mielestä esimerkki tästä. Mutta kovista puheista huolimatta Kamsahurdian asema on heikko. Hän on maanpaossa elävä entinen presidentti, jolla ei tällä tietoa ole palaamista kotimaahansa. Hän sanookin, ettei taistele asemansa palauttamiseksi asein, vaan yleistä mielipidettä ja kansainvälistä lakia hyväksikäyttäen. Georgiassa toimivia aseistettuja kannattajiaan hän kuvailee siviiliväestön puolustajiksi. We are not agree with such a date as 1999, 1997. Georgian syrjäytetty presidentti Zviad Kamsahurdia aikoo taistella itsensä takaisin valtaan poliittisten keinojen ja yleisen mielipiteen avulla. Eilen illalla Suomeen yllätysvierailulle tullut Kamsahurdia pitää hänet syrjäyttäneen Edvard Shevardnadsen valtaantuloa maailmanlaajuisena salaliittona Georgiaa ja sen laillista hallitusta vastaan. At the head of this conspiracy stood former president of United States, George Bush, and Secretary of State Baker. What was in the world Gorbachev's influence? And what was Bush's influence? These 2 men were together against me and against legal Georgian government.